大家平安，家tu cua kajam jaman nama kajenana sulibat. Saka tu cua kajam jaman naruta supuina kainua cemas. Imazai tua Tisaroniki a Tevril. Imazai tua Tirua Suratan, imazai tua Yita kayam patu Rima kayam. Tisaronika 后书3章1到5节。Labdek Izwanan naku siaibu ka inuri-nurian naman azwa kainwa ta marairai ula namaya tua ita numun a sepuringet a kirimu au saka ula namasam parabas saka ula mena no siniki au ta cemas ula mena pinas ling a paki cacaja tua raru pasarivan katua nakuya-kuya cau-cau ayatua inika manu namasaru wanga ta cemas a cau-cau wa mapulat lakwa ata marairai na kemiranges saka kimuna pasaka kezengi ni maju sano zazavi nanga tua inika sipa serapayan ni satan dan mun azwania sini pajajikat no pasususuanga tucu au kinu pasusu yanga uta no taivril ayamena kemala amasaruan a paparanges tuata marairai pai ulamuna tinia kenuata marairai saka taparabas ano kemelang tua kiliva ketua cemas katua sini pavai ni kirisitua ki adil aichu kainua cemas sini michi ki mazai tua Tesalonika 后书3章1节到5节为我们祷告末了弟兄姐妹们请为我们祷告好使主的信息快的传开并且得到尊重好像在你们中间被传开得尊重一样也请你们祈求上帝救我们脱离邪恶的人因为并不是人人都信从主但是主是信实的他会使你们坚强使你们不受那邪恶者的侵害主使我们对你们有信心我们确信你们是在实行并且要继续实行我们所吩咐的愿主引导你们使你们对上帝的爱有更深的体验并且有基督所赐的耐心Aichu kainua cemas Sakatu suaka jam-jaman nasini putarwan tianutin 彼此代祷彼此代祷呀 Mapotska da inuri彼此代祷是基督徒生活中非常重要的一部分无论在教会礼拜中团契小组聚会中或是个人灵修时彼此代祷都帮助我们不只顾自己的事也能关心别人的需要彼此代祷也帮助信仰群体能够一起聚焦于上帝同心依靠那位建立教会的主来过信心的生活在彼此代祷中我们可以经验到上帝不只是我个人的上帝更是信仰群体的主所以当时保罗需要代祷的有2样第一是为了福音能广传代祷第二是为了他们能脱离邪恶者代祷所以我们发现保罗和信徒一样都需要上帝的带领就是在当时的艰困处境中他们都需要上帝的保守使他们有能力面对邪恶者的逼迫并使福音广传出去读书该怎么样那些你不你那么讲你今天要默想我乐意为他人代祷而我也需要别人为我祷告是那样讲你今Saka latinana kinemenam我乐意为他人代祷而我也需要别人为我祷告 Sinaya janukina tu soka jaman-jaman saka ka inuli
亲爱的主，感谢你让我能为他人的需要代祷，恳求你帮助我在代祷当中与信仰群体一起学习，同心依靠你，奉主的名祷告，阿门。Mali-mali tu suka jam-jaman nama katinana semua putua kaina cemas latinana suliva tu suka kenyataban 大家平安，mali-mali